Оу, 6-7, Беляш, 6-7 відео, підписуйтеся, зараз почнеться. Ми тут таки приїхали, я хворів, тому не мог бути тут, бо тут немає коров. Але, поглядите, приїхали, а Беляш крота зловив і забив. Як він це зробив? Не зрозуміло. Беляш, ти геній. Ти геній поляўніцтва. Вы поглядите, реально крот. Я думал, яны большие. Может, это маленький крот. На, гуляйся, твоя цацачка. Другі ці трэці дзень у вёсцы. Я знайшоў жабу. Малады жаба. Бывает. Жаба, ты живы? Живая жаба. І ось такая малышка яшчэ знайшлася, паглядзіце. Чик. Выходжу я таки, а тут така ластаўка. Лётае па крузе. Навокал нашай хаты. Яна, мабыць, хоча пабудаваць тут таке сваё кубло, гняздо. Але бацька прыбірае потым іх, таму яна тут така не зможа жыць. Але яна, мабыць, гэта яшчэ не ведае. Скажы, што тут? Ты задаволены ластаўкамі? Нет. Чаму? Зачем их сразу вот везде? Ты не любіш, калі сруць? Только сам люблю. Чтоб, ну, бацька сказаў, што ім тут хату нельга будаваць. У іх няма дакументаў. Што ты робіш? Скажы, Беляш. Ахонарэлі, на твою тэрыторыю. Што ты хочаш? Лезуць на нашу тэрыторыю, ну, Беляш, скажы. Хей! Шипшина! Все. Подписывайтесь на наш Patreon, YouTube и Telegram канал. Сяджу я таки, а тут как криминал. О, что ты робишь? 6-7. 6-7, идем на поле. А вы идете на поле? Чи вы 6-7? О, это что? Кот колхозный? Я не понимаю, что... Все, кот вошел у амбар. Да. О, О, вы поглядите. Полный говна. не надо так говорить. Надо. Добро. Не говори, некрасиво. Полный Это не для навума. говна, это для еды, во-первых. Это для Вот съели все. 6-7 съели все. Там прям как в ядерном коллайдере. Батька, глянь. А яны користуються твоєю технологією. Пленка пакети. Не успел запатентовать, або запакетовал. Ідем, а тут така старожила. Дерево померло, і його розкраїли ніби бохан смачного хліба. Батька! Дерево померло, і його розкраїли ніби бохан смачного хліба. И оно упало на проводы, его лежит. Током фігануло. Ну. У когості ён... Такой мост. Ха-ха-ха. Мост. А тут речка или что тут? Нет, просто канал. Гэта мост. Не нейкі там шляхаправод, а сапраўдны мост. Знакамітай буйнай, неўтаймаванай ачысткай ракі. Заяц! Татка, там заяц! На поле заяц! Вы поглядите,
Якая дзіўная прырода. Гэта ж заяц, я памятаю яго яшчэ у сваіх руках. Гэта заяц. Я яго зафільмаваў, як бы ён не намагаўся схавацца. Мы ўсе ведаем, што гэта, як кажуць у нашай вёсцы, пабачыў зайца, гэта да грошей. Если цыкнуть пальцем на эту штуку, она сфокусирует. Бацька вучыць дзяцей. Паглядзіце. Гэта бацька сказаў, што крэмень чорны. Мы дагэтуль колера старой мачы бачылі. А вось гэты чорны. Ось. Чуть осторожнее. Ха-ха-ха, мора! Ха-ха, мора! Ха-ха, мора! Ха. Так, не надо бросать, когда там кто-то стоит. Я объясняю. Бачу? Я за безопасность. Мяне тут кішень камянёў. А там... А у меня вот такие красивые. Бьютифул. Ва, какие солнце. Красное? Красиво. Красное. Ну, красное. Посмотри, ко мне, в кармане, в кишене. Посмотри, как тут отражается. Рэха. А що ви тут робите? Дуреєте? Ви займаєтеся науковим дослідженням рэха? Это тебе подарунок. Іду. І що я бачу? Білий гриб. Реально білий гриб. Ось як він виглядає. І тут нешта расце. Дуб? Гэта што, жолуд? І з яго расце маленькі дуб, ці што? Незразумела. Але мы ў гэтым не разбярэмося. Оу, жулік, hello! Ідзем мы. Мы з плятонкаю, вельмі тонкаю. Ідём глядзець на грыб, які пабачылі, покуль ехалі. І вам пакажам грыб. Ха-ха-ха. Вы будете шчаслівыя ці не? Напішыце, калі ласка, у каментарах, калі пабачыце грыб. Вось ён. Дажджавік. Дажджавы грыб можна есці. Так. Вось так бярэш. Дай мне в ручку. Треба проверить. Не, дай мне в ручку, не ламай. О, які гриб. Ви бачили такі? Там є ще був. Батька Батькович, поглядіть на грибочок. Ого, ну, має вагу. Я вже 2 нагнойники знайшов, а тут така ось ще гриб. І ось ще гриби різні. Різні гриби. Це окей, хай будуть. Ось тут є ще гриби. Ось. Ано, де яны всі ростуть. Грибовище. Може, я ще знайду зараз. Яшчэ грибочок. Добра мець грибное месца. Асабліва у сябе на двары. Погляджу, тут былі сыраежкі. Калісьці. Вось нейкія грибы растуць. Незразумелыя, хутчэй за ўсё атрутныя. Тут нейкія незразумелыя грибы растуць. А незразумелыя грибы лепей не чапаць. Вось так. Ёсць нават грибы, якія нейкім людзям здаецца, што зразумелыя. Але гэтыя грибы частенька людзі ядзяць розныя грибы, якія яны, можа, там з дзяцінства ядзяць, але гэтыя грибы атрутныя. Я не памятаю, як гриб называецца, але калі ты яго еш, ён цябе не забівае адразу, але ён запашвае ўнутры твайго цела атруту. Ось так. І потым будуць праблемы. Калі ты яго еш і еш. І атрута не выводзіцца. Вось так. Таму глядзіце, што вы там едзеце.
Тут мы бульбу посаджали. Покуль яшчэ не проросла. А можа вось гэта. Гэта што? Крапіва?